Panalangin kang Apong Mama Kalulu. King Lagyuning Ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage liligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambering mabuli akong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitan na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, atag kilke, agyanging laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitan na ka, nitang taong makiketong. Ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye. Kalupa daretang taong memitbit ketang paralitiko, at memusbus king bubungan, bangikol dasde at ilapit kaya ka, itang kakaluburan dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye. Ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno, at baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karing tuddang mangalgal, at may bugdang masiralo. Ban enalamitakit pa si bayo, o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at menalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amababalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ika mong bukod ing makapibangon ka na ko, ibat king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit ka kaya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na. Sumangit ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus. Ban kalupa da, akayabe da ka king paglakad ko. Atalastas ko ing sablang mga palyari king biyeko. At ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, mikapaliya at miyaslagan sala. At ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikananlo. Marap pa si bayo karing bagay at tatakasan ko. Susuko ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, ing sablang kanako. Uling ika mong bukod ing Ginoo ko at Diyos ning biyako. Ikang mabibiye at mag-ari, kambening Ipa at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King Lagyuning Ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
ding mga tuking kayaduanan. Kapasalamatan ng Susana Cruz, Sherry Lynn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel Castillo, Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Amelia Accord, Nelia Santos and family, Jefferson Santos and family, Freddy and Ferla Pacho, Jean and Alex David, Johnny Joseph and Maro Pacho, Iris Shabut, Nino Garcia and family, Jason Church and family, Lourdes S. Manyad and family, Lydia Balingit, Ellery Jan Perez Torres, Carla Christine Lopez, Relly and Arlene David, Ramon Yumul and family, Jason Kunan and family, Lourdes Manuel and family, Lydia Balingit, Rolly Naco and family, Rolino Tobias, Let and Sandy Basilio, Ronald and Jamie Pino, Renante and Mary Ann Punsalan, Agnes Malyari. Para king birthday ng Angel Limiak, Cindy Cadag, Rosal Laroque Jones, Christian Erickson Maglake. Para king Kapagnasandari, Enriquez and Tanueco family, Rogie Enriquez, Rowena Nano, Raquel Endo, Mon Arcilia and family, May Sonido and family, Glenn Sonido, Alice Eugenio and family, Edwin Katakutan, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith Enyuto Yoshida, Ami Magtubo, Elizabeth Cabrera, Eugenio Balingit, Israel Reyes, Alexis Naku, Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Maria Ana Angela Simpao, Maria France Mirasol, Ellery Jan Torres and family, Dina Nunez, Joseph Martin, Elias, Yu Simbian, Yolanda Yu, Erlinda and Carmela Vicente and family, Corazon Salde and family, Gabriel Angeli Lopez, Ian Alan Constantino, Resalde Villanueva and family, Leonilo Villanueva and family, Jimmy Villanueva and family, Freddy Villanueva and family, Ingracia Saito, Manaloto and Ferlita Lopez and family, Maria Nazaret Lopez, Amiel Gabriel Gibara, Joanne Marty and Maribeth Lopez, Maria Cecilia Policarpio, Nolan Sakuma, Gigi Balmaceda, Olive Oitesa, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Elizabeth Cabrera, Eugenio Balingit, Israel Reyes.
Paraking malagwang kapaldanan dari. Predipacho, Flor Malit, Consolacion Yabut, Elisa Yabut, Violeta Ibay, Tess Castillo, Mary Ann Nelmida, Edith Mercado, Annabel Garcia, Ariel Policarpio, Aldin Lacson, Koichi Tamagawa, Florentino Aison, Erin Chamson, Rosalinda Datu, Recto Pangilinan, Norma de Mesa, Dinya de la Cruz, Gina Lacson. Paraking kaladwadari, Ereneo Montemayor, Raymond Montemayor, Rustico Serrano, Catalina Navarro, Lucas Sanchez, Benita Alfonso, Vernie Alfonso, Gil Dodi, Raymond Ern Yogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina Antonina Joseph, Teresota Palo, Vicenta Palo, Alejandro Palo, Robin Smith, Rustica Manarang, Benita Manarang, Rupino Santos, Tito Saldi, Justin Yutuk, Isidro Vicente, Patrick Jonas de Guzman, Anastasia Sakuma, Macrima Lacson, Rogelio Lacson Sr., Magno Santos, Erine Dungka, Antonio Dungka, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ignacio Giao, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Leonardo and Avelina de Jesus, Larry and Luisito de Jesus, Angel and Ines Tanueco, Milani Mirasol, Corazon Mirasol, Juan Mirasol, Evelyn Pilayo, Res Vincent de Castro, Ereneo Montemayor, Rustico Serrano, Catalina Navarro, Lucas Sanchez, Brooks, Conchita de los Ángeles, Dori de los Ángeles, J. de los Reyes, Teresito Villanueva, Florence Mercado, Romeo Feliciano, Arciano Mercado, Porita Kiambao, Rachel Mercado, Carla Mercado, Romel Soto, Reyes Mercado, Peter Cook, Ropino Di Malanta, Anavi Mercado, Jeffrey Pineda, Bong Layug, Lina Layug, Catherine Layug, Kay Layug, Res Vincent de Castro, Diosdado Tanueco, Clara Tanueco, Efren Enriquez, Edmond and Rebecca Tanueco, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Hoshida, Weiner Nepomuceno, Remedios Datu, Bong Dungka. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginu. Ing magnisa tamo po ni Reverend Father Jonathan Bartolome.
king lagyunan ning ipampo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing ginu manatili kaya kayo. At kaya ka antimorin. Dakalampi nandit pepaing gulot tamu o magkulang ka ring turong katoliko. Si Shantalang yan na rin kaya katang kasalanan. Pag kalungkutan tamoy kaya katang pami kasala. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyagkastange ni miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos, amayo payang tutu, At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ay panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tabo, idala na katangan sana king die alananga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, giyawaming bantog i Santo Tomas de Aquino, paulinin kayang sigasig para king kabanalan at king pamangaral na king karing sagrada doktrina. At alastas minaman sana ing turuna at atokyan ing alimbawa ning kayang die. Itinganadwan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibie at magari, kambemot ning Espiritu Santo, metumuking panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng librong Samuel. Sisibot na la kanita ring bulong, ding tulod at ding sampagada ring tanaman, at panaon na ning pamagkigera daringari. Tinubod na yung David, Yohab, at ding opisel na, ampon ding sablang sundalos ning Israel, at simbot dala, ring Amonita, at kibkuban de ing Raba. Eya me ako king Jerusalem, i David. Misa nagat panapon, me tutudyay David, ban magpainawa. Kagising na, miglakad-lakad ya, kimbabo, ning palasyo. Karine ikit ing malagong babaeng mandilo, king balena. Pengutang na, nung nino, ing babaeng ita. Sinabi ra king ya Batseba, ing anak ng Elam, ay asawa ng Uria, ay Teo. Mitubo diyang tawana, bareng dakitan Batseba. Akayari-yari na pa kanitang miglinis king katawana. Agpang king adwana ning kautusan, tungkol king pamagregla. Sipi nga ning David, ay kadba nanita, minuli ni Batseba. Inya me buktudya Batseba, at pepabalo na iti kang David. Kanita pe paralayang amano David kang Hohab. At ngana, Hohab, idalami ako Uria ay Teo. Inya tinubod ni Hohab, Uria kang David. Karas ng Uria, kitang ng David, ingkabilya ng Hohab at ding sundalos amakilaban. Kay bat nga ng David, muli na ka,
ban makapagpainawa ka. Mekoya Uriah at peparala ng David, ing pasalubong na para king pabale-bale ng Uriah. Dapot eya minuli, bale Uriah. Metutudyang kayabe, ring gwardya ning ari, king pasbuldalan ning palasyo. Abalita ng David, king eya minuli bale Uriah, inya kitang na. Mualot kamuring alaking pamilya mo, o ba't kaminuli, keta kaya kayo. Kinumbira ng David, makiapo ni Uriah, at pepalasing ne. Dapot pamurin minuli, Uriah, king balena. Kinwane ingulas na at metutudyang kayabe, ring gwardya ning palasyo. Kabukasan, sinulat kay David kang Hohab, at peparalane kang Uriah. Nga ning sulat, Uriah, ya ing sabak mo, king peka mabagsik, alabanan. Kaybat, lakuan me, at paburen meng, apatera, ding kalaban. Inyang lulusuban dane ing siyudad da, ring kalaban. Inutusaning Hohab Uriah, banya, ing makiyarap karing kalaban, amas masikan kesa karela. Linwala ring memalen ning kalaban a syudad, ban labanan dala ring sundalos, apani muna ng Hohab. Metela ring mapilan karing opisyal ng David. Metong iya, karing mete, Uriah, ahe, eteo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Malunos ka, O Ginoo, uling ni kasala ko. Malunos ka, O Ginoo, uling ni kasala kami. O Diyos ko, malunos ka kanako, uling alang ko pas alugod mo, uling marangal mong pahalulo, wasan mo la ring kasalanan ko, wasan mo insablang kakong dewakan, at linisan mo sa blakong kasalanan. Malunos ka, O Ginoo, uling ni kasala kami. Balo ko rin kakong pamanyalansang ding kakong kasalanan. Parati lang atyo king kanakong kaisipan. Mi kasala ko laban keka, bukod mong keka ko mi kasala. Depatan ko itang marawak king arapan mo. Malunos ka, O Ginoo, uling mi kasala kami. Matulid ing ako, atulan mo ko. Makatuliran ing ako, parusan mo ko. Marawak na ako, manibat pa inyang mibait ko. Manibat inyang pengaglira ko, makasalanan na ako. Malunos ka, O Ginoo, uling mi kasala kami. Katman mo ko, kintula at saya, bistaman pepasakitan mo ko at pepalasan, makanyan man tumula kong pasibayo, kalingwan mo na lang kakong kasalanan at buran sa blakong kasalanan. Malunos ka, O Ginoo, uling mi kasala kami, parangalantaya ing mayap a balita. Pasalamat ko kin Diyos sa igpata mo, kapamilitan ng ginutang Heso Kristo, at ing kabilugan ng kayang mensahe, manatilya sa kekayo.
Inginu manatili kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panaw na ita, nga na pang Jesus. Ing kayaryaning Diyos, apakiwangis me, king meto nga sasalbag bini, king kayang asikan. Kay ba't nang daraptan ing sadya ng gagawan, aldoldo, si sibot at lumabuging bini, e nakamalayan lumakanano. Ing gabon, yang balang pasibot, at babie bunga king tanaman. Muna, luntoying bulong, kay ba't ing buko, at kay ba't ing pamaglamanan ning bunga. Potang ing bunga matwana, paluta ng agad ning menanaman, uling miras na ing pamamupol. Kaysano tayo pa malyaring pakiwangis ing kayaryaning Diyos? Nga na pang kinutang Jesus, nano talimhaga ing gawan tamu, gamitan tamu batayang ay larawan. Kawangis ning meto nga butol mustasa, ing pekamalating dili karing sablang bini, akinwana ning meto nga tao at tenam na kinggabun. Dapot, kabudmita na miya iti at tinubo, maging pekamaragulyang dili, karing sablang gule. Mikakasangayang mga ragul. Ulinita, makapanyalela, ring ayop, karing sangana. Menaralya pa'y Jesus karing tao king kapamilatan dadaring dakala, talimhagang kawangis dareti. Agpangking abot din karelang antin dyan. Eya menaral karela, aenom ginamitan talimhaga. Dapot, nengala, nengalaning kayabe, nunemuring kayang alagad, pepalino na karela, ing kabaldugan ding talimhaga. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na kayo po? Familiar kayo po kitang pelikula ng Vilma Santos, itang anak. Di ba detang kayabe na ka rin ni Claudine Barreto, po pa'y Carlo Aquino. Atin pong metong confrontation scene ka rin. Ilang adwang i-Vilma po pa'y Carlo Aquino. Carlo Aquino, nga na, ikaw, ginagawa mong gusto mo. Bakit kami? Hindi pwede. May kibat siya Vilma. Wala akong ginagawang masama. May kibat siya po'y Carlo Aquino. Iniping meto nga si Catalina king pelikulang anak. Akala mo lang wala, pero meron. Kuminsan, yun din po yung akala natin. Akala natin wala. Walang epekto yung mga malilit na bagay na ginagawa natin para sa iba. Pero actually, meron. Kwento na po nita metong volunteer kita metong parokya. Kasi, ako tangko, itang makanano yung may gumpisa, king kayang pa mag-serve. Uling dati la po makato ng Manila. Kaya ba't nang Migstay no Pampanga, menton lang parokya, nung do ka rin la simba, bakit talawenda nung do ka rin community la mag-serve? Sinimbala kaya tami atong parish. At ing pari, kami po patse magmisa kami, tansyami naman nung minoret ang regular sisimba. Siguro ni pari, ikit na ela familiar din lupa nga rin. Kaya tapong misa, tinipay yung pari, lepita na la, at may ngutang yan. Sabi na, first time yung sinimba kaya na? Opo, ana. Kabat, kitang natuntag ano ka rin la. Kabat nga na ni pare, welcome. Hinandshake na la. At itang mo sinabi na, welcome. Kabat nga na kanong ninitang volunteer ita, ako po akalinwan ita. Itang simpleng handshake ita, iting make pa-decide ka na ako na, Kenny kami mag-serve. Kasi, winelcome da kami. Nulalawin me, simple yang handshake. Pero kitang pamilya nga ita, maragulyang bagay. Ing malating gesture, ning kay maragulya epekto, apo-produce. Ako po balo nung experience yun na rin yan, na karetang simpleng daraptan tamo, kunyari, tapik keng pago, metong timan, o kaya itang simpleng hello, maragulyang bagay, kitang taong, deptanan mo kitang gesture ay ita.
Kasi kayong gospel, yan yung papaganaka. Tungkol niya ining kaya gospel karetang parable, at itametong nga parable, tungkol niya kayatang butol mustasa. Sabi na, malati yan dili kareng butol, pero patsete nambe, dagulya. At magyampi ka maragul kareng, dili kareng gule. Kayatang metong pang parable, sabi na, patsete nambe ita, dagulita, sibot niya ita. Pero emo amalayan na daragulya, kabat datang neket ang punto na meragul ne, mi kabungaya pala. O ita rin yung pagganakakiyakatamo. Karining simpli at mga lating bage na darakiyatamo, at niya pong resultang masanting ita, na etamo amalayan. Tutuya po itang slogan ng itang metong produkto. Sabi na, great things start from small beginnings. Nanya pong produkto ita? Milo. At natandaan niya po itang kwento, na kanong panahon na presidente ni President Erap Estrada, may volunteer niya mag-endorse kening Milo. So, kinuha ding endorser. And ketang aldo mag-shoot niya, pinrepair na, kapag kanita, dininandang instruction. Mr. President, sipili lang po yung eksena. Kunin niyo yung basong ito na may Milo, tapos inumin niyo. Tapos sabihin niya, Milo, M-I-L-O. Masarap, inumin, lasang okay. Kabat, pinractice na yung erap. Okay. M-I-L-O. Milo. Masarap inumin, lasang okay. Very good, sabi. Pero sandali lang po, Mr. President, pwede pong ayusin lang po namin itong mga lights, sabi. Ningkay po king production, uling kain ko pong media, may involve ko rin po ka rin shooting ng, at siya po yung Direk Marilu Diaz sa Baya. Ningkay po, itang meto nga eksenang 10 seconds mo, itang pa mag-set up lights, ningkay miras adwang oras. Uling, ningkay po, talagang dapat maayos ngan, tang pante-pante, tang kule, manyan, itasala. Ita po yung milyari, madidelay na. Reta po kayang assistant, sabi na, excuse me, tandaan ninyo, may time limit tayo kasi may susunod na appointment ng presidente natin. Hindi kami pwede mag-extend, sabi. Sige po, bibilisan na lang po namin. Mainip ya pa mo yung President Erap, sabi na, anong pwedeng gawin natin? Kasi walang ginagawa yung presidente. Tapos, ano bang gusto niyang gawin? Alam naman yun yung presidente natin. Mahilig uminom yan. Meron bang alak dyan? So, dininande pong alak. Pepay naman de pong banayad whiskey. So, kabat, medyo may katama na. Kabat nang mag-tape na, sabi, oras na. Isang take lang to, ha? Sige po, sabi daretang director. Kabat na, Mr. President, okay na po ba kayo? Pwede, gusto po ninyong i-review natin. Anong i-review? Ang simple lang ng linya. Anong palagay niyo sa akin? Bobo? Sabi ko, sige na, take na tayo. So, tinake. Ready, action! Kabat kinuha ni baso, inom na manita. Kabat Milo, M-I-L-O. Masarap, inumin, lasang Ovaltine. Mete. Yung slogan na ni Milo, great things start from small beginnings. Ita mo paranasan tamili ng ating pandemya at tatandaan niya pa po in community pantry. Nino po may gumpisa ka rin? Sister Patricia Non, Kapampangan. Active ya po dati kening Apo Mamakalulu Shrine. Nang panahon na pong Bishop Ambo, nang atya pa po kene, sinadjust na niya pong Sister Patring, ini pong project kay ni. Pero uling katin niya pa pong aluwang apostolate ining Apo Mamakalulu Shrine. So, pa po timely. So, po midinan lugar. Pero uling ng pandemya at Chula Manila ri Sister Patring, keng maginhawa street. Gewa nita. Biglat nitang kayang mga garahi, may nga bitsang pamangan ka rin. Kabat itang kayang slogan natin, give what you can and take only what you need. Ita pong bayanihad movement ita, sabi natin King English,
spread like wildfire. No kari may kumpisa, karetang mapilan items na inoffer na karing tao. Pero dakal may nakit na, ay masantingay pakyapusan kaya pa. At may lagro ita. Balaan po retang kwento, itang libo-libo lang tao ring danupan. Mana lang kinabsi, kitang inoffer nitang anak, 5 tinape, ampong adwang asan. Karetang dimut, abinyena nitang anak kita, may kapangan la ring dakal ataw. Mustard seed yamo nung tutuusin, itang tenam na. Pero itang bunga na, maragul. Makanyan muna po ang ating sakuna, may bunging Mount Pinatubo, ng Yolanda, itang recent, ang Odette, libo-libo la ring niapektuan. Pero dakal mo naman bisang sumao. Uling atin mag-appeal, numakanan talasopan. At ipumemye, mga regula amounts, at mga regula kumpanya, pero dakal mo rin, mekad, kayabe kayo ka rin. Ta mag-contribute, di ba may second collection ka rin parokya? Magkano po yung binyeyo? Magkano binaldugyo? Mekad 50 pesos, 20 pesos. Pero ayos mo. Bakit? Uling ng piyabe-abe, maging maragul itang amount na yambag tamo para ka rin yung miyapektuan. Tuto, ingkapatak adake, maragul abage. Din kaya din yung lati-lati tam gagawan, balata mo alalang kwenta. Bala mo lang malilyari, pero maniwala kayo, atin la. Ito po yung saning reminder ko ka rin yung pengari na mami kausukan ka rin anak. Itang mag-remind ka rin no nano yung gawan. Itang manulid ka rin ang karelang kamalyan. Eko po sa asawa. Eko tutok nang. Kasi ning kay balada rin pengari, ela makiramdam ding anak da. Balada alang epekto karela. Eto to ita. Kasi po ta mag-desisyon la ring anak. Ing boses yung daramdaman da. Then yung pangaral yo, itaretang babalikan da. At po tang dagul la, po tang tinalang sariling pamilya, itang mo rin yung gamitan da, pa magdisiplina ka rin anak da. Siguro, yan yung kasalukuyan, wakakit na tutubo ita, daragul ita. Unknowingly. Pero, bandang talwi, akit sumurin tang resulta. Ita po yung pagganakakya katamo. Andiyan keng pamagbayo. Kasi ating bingot ang kanako, Father, makanano ko pong maging banal? Makanano ko pong maging mayap? Naning pakibat ka rin? Mo pamiraplan. Kalakalakile. Umpisan mo ka rin ang simpleng takbang. Aldoldo, bawasan mo yung matsurang panugali. Pag sumikapan mong makapangadi aldoldo, iwasan yung matsurang pamangamano at pamirapat dapat. Nga napin nitang kesebian, the journey of 1,000 miles begin with a single step. At ipong metong image, at ikanong metong tao na buri na yung aspakan itang boulder. So, kinanmayang maso. Kapat popokpokan ni man yan. Kapat kitang 96, 97, 98, 99. Kitang 100 blow. Bispakya. Sana, pinitang kwento, realize yun na kailangan laretang 1 hanggang 99, baka nita kitang 100 blow, mas pakita. Adyan kaya katamo. Retang lati-latitang efforts, kailangan lareta. Para kitang pangarapan tamo, pamagbayo. Lati-lati. Start small, but dream big. Incidentally po, yung patronan ni kanakong parokyang yeni, apining Santa Teresita. At sikat siya po yung Santa Teresita, kitang ausandang the little way. Dito anong gagawan mo, maski simple mo at ordinaryo, gawan mo lang masalese. Yung kailangan, magdagdag kan ditak. Ita pong dagdag, andyan ditak yan, ang aus something English, extra. Extra. Kaya andyang ordinaryo yung gagawan mo, mga bit kang extra, manggiyang extraordinary. Ito po yung epekto na nita.
Kunyari, mga di ka. Nung sanay ka mga di, para kay sarili mo, mangabit kang extra. Dagdagan mo la, retang taong mo mang kakilala, maski retang kapate mo. At maging extraordinary in prayer mo. Andiyan ka retang daraptan mo, maglinis ka, mamyalong ka, mamipi ka, dagdagan mong extra. Extra joy. Baka nita, mas maging mayan, ing kang daraptan. At maging makayama pa, king laweda, ring aliwang tao. Yan ping maya pabalita kaya katamo. Maski detang lati-lating attempts tamo, maragulang epekto king kelambatan. Detang tunggal-tunggal at takbang tamo, ni king kayapan, ilapit na ka king kang pangarapan kabanalan. Yung kailangan, umpisan mo. Andiyan mga latila mo, andiyan simple labo. Kailangan umpisan me. At katutok ng huling datangin panahon, akit mo, dagol pala, mamunga. At ita po yung mamia consolation kaya ka. Ating ka palang contribute. Meron, meron, meron. Amen. Talakad ko po. Kaluguran kong kapatad, manalangin tamo king ipaning pakalulu at Diyos ning sablang pamamatula ang mibuklat para kaya katamo king puso ng Jesus. Metong aalan hanggang kalam ning lugod. Nga tamong manalangin, puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kini Santo Papa at ding Obispo, masigasigla sanang magobra para king kayarianing Diyos, ketiking yato, kambening masolong lugod at matinding malasakit, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kan sa blang pari at relihiyoso, itagulaling da sana ing kabilugan dang biye kin sagradong puso ng Jesus. Sentro ng divinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para ka rin sa blang pamilya, imbalang galame, atalas na sana, ing lugod ng Jesus, kimbalang netong karela, at mibiyabela kin tunay lugod at pamikaintindi, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kaya katama katipong ketiking lugod kang Jesus, manakita sanang sikanan alub, maglarin ka rin saritang kasalanan, at manakit lugod, ban makagawan dapat kapamayaran, para kayong palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Yan po adwan tamin saritang kapagnasan. Ipaming atsubanwa, sinugat miya yung puso ng Jesus, akikang anak, dapat pigdala na kayong kapatawaran at grasya. So, pan mo kayong patutuking lugod mi kaya, at maglarin ka rin kaya kaming kasalanan. Itiadwan mi kapamilataning sagradang puso ng Jesus, anak mo at ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara pa ni Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo,
King ikapuri at kaligay ning kayang lagyu, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipamimiglalang kabang pagmasusyan mila reting banala misteryo, aslagana kiasana ning kekang espiritu ning sala, king kasalpantayanan. Meging bantugay Santo Tomas, king pamipabalo na king kekang ligaya. Busan mong makapidawon king ayin, akitmuan king belwan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili kaya kayo. At kaya ka antimoren, Iyat na rin pusoyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da ang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ing ligaya ring santo, ligaya mo muna man, potang parangalan mi ing karelang merito, parangalan mi ing sarili mong kalam. King biera keti king yatu, dirinan mo king atularan mi, king pamakisamakda ka rin banwa, pagkalub mo kaya kaming karelang pamikaluguran. Karing panalangin da para king kaya kang Santa Iglesia, pagkaluban mo king sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan da ring talapatutu, agyagande kaya da kami sanang sumulong king tagumpe, ban makirakya karela king korona ning alang kapupusan na ligaya kapamilataning ginumi. Hulinita, kamberi sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit mi ing kaya kaligaya, layon makyabe kami king alantok ng dampama mi kapurian kaya kat ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikay panibatan sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mula reting ayan king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape, pepas salamat siya kaya ka, piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kananye, iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinwaning kalis. Pasibayang pepas salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ko ngan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong dayaning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kay para ka rin dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasalpantayanan.
Ginyangyan ni gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon miya kaya kayong tinapin ng biyeting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikaming sanang ni sulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me ipa, ing Santa Iglesia mong makadaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatid ming pepay nawa na at maninayang subling biye at di sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kayangan, gawan mo kayangan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ning Diyos, kayabe ng Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol, at isablang santo, at tinupat king malmong kaburian. King kaya kaba ni panahon, purianda kat paligayan kapamilatan ng Heso Kristo, ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon ni manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabus mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalub ing kapayapan king panahon mi ban king kasopan ing kaya kang pakalulu. Parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambiyan ni maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristo ang kaya kaming talapangabus. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan, dalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, bagya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may ampong bilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng giluman at tili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimoren. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan.
ing ginutang Heso Kristo. Ing kordero ning Diyos, ang milalak ko king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yag kasmeng amano mo kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, may king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapot pauli, naningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka, muman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, balamuwari at tsuko ka rin. At pakisametong king lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Panalangin laban King Omicron Byron. O malugod ming igpa, King pamikatawa ng tao, ning bugtong mong anak. Ipaganaka mo kaya kami, ing abera ka. Ing kami magdilidili, abera ka. Iti ing pagmulan ning kaya kaming sikanan lub at tepangan. Ing emina kami dapat tumakot. Kabud na sasalikot at ena mikimot. Abera ka, bang pakayanan ing pusan, miking biye, lalo na king panawon, kami pa, mekapibangon king kabiyayan, pauli ning pandemyang dintang. Ngining makaambang ne naman, mikalat, king bayo ng lupa, anting Omicron, abera ka, kareng taong alang sawang sasaw at lilingap, kareng miriritkan. Lalo na ring kaya kaming frontliners, king pangkalusugan at aliwaming pangailangan. Panandaman mi sana ing abera ka, king kooperasyon at pamikasametong ding kekaldan, lalo na king pamagbakuna, king pamanupad kareng tuntunan, kaingatan, at biye pamanalangin. Adwan mi iti king lagyo ng Jesus, Diyos aatsyubusal mi, kaya bemi. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, king turunang Santo Tomas, miririnan keng sikanan. Kapamilataning pamangan, ababyebye, ipagkalumusa, ing grasya ning paratiming pamipasalamat kaya kakaring sablang kala mapigkalub mo kaya kami. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginubi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo, At kaya ka antimorin. manalangin tamo, o malugod a apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ing alang kupas, alugod mo king balen, iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring paniga po at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi, king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal. Maglakbe king aliwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwanan na lalapit ding manika po kaya kayo. At tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesen ing lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon ni iti, aga nakadasana ing pangako daking binyag na ikamo kabud, ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ing Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu, Pakaluluan mo kami. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umera kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po kaya kayo nga.